numa sin blo dilotue. Nami jamio numa sin wa dilotue. Nami jamio numa siku sekotue. Nami jamio numa do aite. Nukotue le lobo blo de di. Azoe zomi adele ma blo de di. Mi kwa boro ora santa. Egbe Zambéton, lundi 14 avril 2025. Lobo le kulo zanzan, lobo kulo gome, lobo kulo badaro to debu de memile de gome. Mena hando, ma ho mama. Le Deutéronome 28 verset 1. Emi mulando. Emi ndoto mau mavo. Mau miton nugbo. Bodo aite. Boblo nwe ezomi. Bo undo didonu miwe egbe dile bi lejio. Mau mavo. Mau miton nablo. Bo mina rugan togun edo gbe omele bi. Ami. Nous mendenai yonano. Eyin de te gbetode we eyin lobo setonu. Bon mau tian dovo. Mau no se gbete mon koton le si gbete obu me. Si togun da khode me. Lobo no zero fo. Bono do gwo anak bonvo nu mendele. Maouri donu ezina dindo gwo anak bonfonu medele. Anak bonfonu no vitu etoji no dile. Anak bonfonu mekpo wikonya kotalo kole. Aru file bundo ami. Anak bonfonu mekpo wikora zolo kwa wawele. Anak bonfonu mekpo wikono sanu lo kwole. Do maudo nyonano waiwe. Nyina no kan gbetode lobono setonu nu mau. Lobono do aite nu mau. Loba mau do khode eno blodeji. No viche de tia kabaro bime. Ana setonu mau. Loba do khode ana no blodeji. Lobona yona no akabia na gbetok pa. Gbetona no gbeto obu le me. Le Saint-Flime, Moïse le fine, nous m'audon l'air de l'onto gunton. Bokala tiobo menahu gan, togwe de guame la bio, ba menen gbeto le vodio, midona do aite. Boblo noué, ma ouzomi lebi. Ay hongbe, nomba. Bonablo noué maudole, nous t'aimons mau kado noué. Yvonalo mau mama. Ba font ay hongbe onnoha, lo bono blodeji. Manoha kponwo, aka kponwo inu aka ono blodeji. Maudo khole gbo mesitaton la di de do khogbon. Moïse ji gbon fi o ba Israël vile na blodeji o. Maudo khogbon mesitaton la di nu ohun. Non blodeji no viche. Ero mo anaya kota de rovo. Anak bonfonu me kolebi. Me binatero tapalo kwame kwa no tapalo kwame kwa tona konvo. Do nyona no yiwe. Anakunu mona khode zanzanti mona akruno. Nami jamio numa simblo dilotue. Nami jamio numa sinwa dilotue. Nami jamio numa siku sekotue. Nami jamio numa do aite. Nukotue le lobo blodeji. Azoe zomi adele ma blodeji. Ide Pierre. Esi akruno si ko lobo blodeji o. Ewa gbonfonu do ito de lebi. Ewa gbonfonu do ito de lebi. Edo yin do fi.
Et quand on s'amène kaka, le bail, ouais, été renouvelé mon début à le beaucoup moins longtemps. À mon moment de roba revira no seo, mais de roba wa keze zoanele no seo. Et de zéro tué, boami, mindofi, le ba Pierre, et boja kame kakachoro, merci wa de rodo nen kanablogon. Bakon didi ko e indo didi merci odogon. We via lokpa de tewe maulia, de tekube maulia. Et wa yoro mede volé, le baba tondo mon coton he. Novi sunu novi yonu, do akruno Jésus Christ me. Ministre tonu khoe, mauro di don miwele le bubludeji. Et non, minak bonvo nous akota de kole, minak bonvo nous me kole. Bonakou gan, to gwe de gomele bi. De Jésus-Christ Nazareth, ton signe commun. Mi khode. Bon khode nous mede zanzadi. Lobodo mani nawe jamion. Nous se khoton uno blodeji. Do ayin beton yon anon. Agbonfo nous medele anakpitan lo pora medele anaya vidi medele do nwa. Nous do medele de kwanado akwaton agbonfo do meleme. Le Jésus-Christ signe commun. Amen. FIFA ni me le prokoto. Amen.